Yen tu sing anu ade galah, yen tu sing anu ade jalan beli lakar bepami beli lawan sumber telah ide kelih najat hati bas keliwat gede, mirip bas keliwatnya jalan, kelih beli dadi kurengan. Alulah bayang tiang, udah sing melipit dan tidak balik, kapok kekene.
Sebeng bapa nadine udah memen adik mesesing deng buka kekitu telingalah pengerasa telingalah anjin raga udah jadi buka keto alo cara mandingin kapak limane beraman adik nyelek-nyelekin dewek beli dan beli din lekan madi dan dinan suge yene mula arte anggon ngukur tresnan iraga yang sayang beli belinya dia kalme gedi mirip luungan subejani iraga menggatin tresnane timang lacur beli dadi kerana menjajal ngajak ramo ngai adik sedih lamun kudian beli senidang ubana se beli apa ngaenan teraman adik dia nerima beli buka kene mandi dadi nan suge yene mula arte anggon ngukur tresnan iraga yang sayang beli belinya dia kalme gedi mirip luungan subejani iraga menggatin tresnane timang lacur beli dadi kerana jajang ajak ramo belinan anto sakit beli masin awang anto ngai adik sedih lamun kudian beli senidang ubana se beli apa ngaenan teraman adik dia nerima beli buka kene
mendemenan uli terus sumber yang beli ngancan nekep ngancan lekep membesiku kematikan beli terus ngeken adi sing jemu laksana beli sayang nigai beli mekerja dua hari nyetelah tak pantai megai namun ngetis lakarangon masa kapan rasa subah beli subah adok nyuang ragan adine sayangan kewala adi menawang apa ada antokan wang cuma beli mules tak kekuangan beli terus ngeken adi sing jemingen karena Tuhan beli kenten mungin beli itu masih kenali beli terus sumber yang adi laksana beli sayang nigai beli mekerja dua hari nyetelah tak pantai megai namun ngetis lakarangon masa kapan rasa subah makeluh beli subah adok nyuang ragan adine sayangan kewala adi menawang apa ada antokan wang cuma beli mules tak kekuangan cuma beli mules tak kekuangan
lo serem gati abadekse adanya beli lakarnya yang ilo saingan saking tulus lo kena beli tua kama tulo tua pianak mo wayan bisa gedani umah beline sehingga di hati beli ngalain pedigi dia berjalan apa gue di petang-petangi sejatinya terus kan beli tua adi sayang beli tua adi pendidik de adi bersangat cemburu ge adi sebang wujud lo dari cemburu kewala berlebihan pangsing ganti aneh dadi kerana sebelum serem gati abadekse adanya beli lakar yang ilo saingan saking tulus lo kena beli tua kama tulo tua pianak mo wayan bisa gedangi umah beline sehingga di hati beli ngalain peduli dia berjalan apa gue di petang-petangi sejatinya terus kan beli tua adi sayang beli tua adi pendidik de adi bersangat cemburu ge adi bersebang-sebang tua pianak mo wayan bisa gedangi rumah geline sehingga di hati beli ngalain pedidi dia berjalan apa bueng di petang-petangi jadinya terus kan beli tua adi sayang beli tua adi pedidi ge adi bersangat cemburu ge adi bersebang-sebang wujud
malih sareng titiang gede prayoga ring acara teman-teman Bali segurang lantur titiang jaging wonten sekolah patre pembahasannya takeng denda niki toca ngirim salam majang dari Kulo Selastri salam nyanyi salam kenal nah niki lempar sidul Selastri Mandarau studio mangkin sareng denda ini sana manjen titiang aturang tembang bisa ngelah tunangan penggemar radio ulian sesai raga saling megatre ping ambara manenang raga menjadi ditu ketemu ring acara temang popali pesan beli nawang ragan adi di subel ditu aduh cengengne dong rana yang beli jatuh hati ngeruntak bayuni katana agi mengedi pamah penerima tresnan suci wow di radio kena pertama tresnane mepadu tuh beli penyiar nak kesaksi tresna berita kala iraga ngukuhan janji satya ngantos mati yang menjanji sareng gelan tiang ini baru Nema dan Sulastri suci wow di radio kena pertama tresnane mepadu tuh beli penyiar nak kesaksi tresna berita kala iraga ngukuhan janji satya ngantos mati yang janji sareng gelan tiang ini baru Nema dan Sul
Sedua semal mekecos pasti tain ya ulong. Dan dia ketangkep ajak kena dua rame-rame sidang di Banjar. Elak semidang tempat sudah mati jani digumin anake payu tiang ke antena. Semal mekecos pasti tain ya ulong. Dan dia ketangkep ajak kena dua rame-rame sidang di Banjar. Elak semidang tempat sudah mati jani digumin anake payu tiang ke antena. Ajak kena dua rame-rame sidang di Banjar. Elak semidang ngambulin meli lamis kenyat ya memedi jalan omongan melah-melah ada basangat ngugunyin timpal apang tuh sing aneh dadi kerana apang tuh sing aneh lantas mekade randemu mesakapan
Dadi kerana apang tu sing aneh lantas mekade ragemu masak di kerana apang tu sing aneh lantas mekade ragemu masak yen tu sing anu ade jalan, yen tu sing anu ade jalan beli lakar bepamit beli kawan sudah telah ide kelih najat hati keliwat gede mirip pas keliwatnya jang kelih beli dadi kurangan bayang teyang udah sing melipit dan tidak balik kapok kekene sing ada di rumah jangan balik tiang ngiring maju mundur uang keluarga saling bahagia. Anu ada galan, itu sing anu ada jalan beli lakar mepamit